Kuthe nje kungazelele umuntu umtolo ekwela kube Kokstad wakhwela wadileka kunehawu. Uthe nje o350 bathola inehawu. Abantu bathola abafazi nehawu. Awuzwele khuluma, but before umuzwe khuluma subscribe la nawe phela ucomment ungadlali wena. Mazi ukuthi organizer unehawu abantu bakanehawu baka Home Affairs. Imajority mawuya ka Home Affairs, abona mawufika Home Affairs uyofuna i-death certificate unganakwa unehawu lo. Umoya ka Home Affairs uyofuna i-birth unganakwa unehawu lo. Umoya kwa SASSA unyevulelwa unehawu lo unyevulelayo. Uma ngabe usebenza eplazini umlungu engakubhadala i-minimum wage, umuntu owulabor inspector ofika ngayi kuwena ahlangane nomlungu adligusha lomlungu aphuma ahambe amesathi umlungu babhadala kahle abasebenza emaplazini, leyo inspector ekanehawu. Now while bethi bayabazonda belungu kodwa yonke into abayenzayo isurvivor belungu. Then umoya kwa SASSA ibona, Home Affairs ibona, esibhedlela ibona. Uma ngabe ndilwe ukuthi isibhedlela iambulance ayifiki, umuntu osuke delay nokudriver let ambulance kunina unehawu lo. That's nehawu. Now iANC izondelwa into eyodwa. Izondelwa into eyodwa iANC ukuthi ayifuni ukuqhubeka kube nabantu abasebenzayo kuhulumeni kodwa bafuna ukuthi kuseve bona kuphela kungaseve umphakathi. Ngoba thina sonke sima politicians nabasebenzi bakahulumeni sisevela silaphana ukuseva umphakathi not ukuyiseva thina. Not ukuyiseva thina. Then uhulumeni akakwazi ukuexist for ukuseva ama politicians nabasebenzi bakahulumeni kuphela. No uhulumeni kofana nohulumeni ongekho. Now sithi asinicathele so that bakuthiwa ifuna iGNU umbheke umuntu akayifuna iGNU umjonge emahlweni ubani lo. Ulo bengithuka izolo ngithi ngiyofuna i-death ngangakwazi ukunqaba ihlobo sami ngingena death certificate. Usethi akayifuni ngoba iGNU ukholela ukuthi izomenza kiyeke nokokonakala. Kuseve umphakathi. Ngakho abantu abadala siyabonga ngokuhlonipha siyingane zenu. Siyabonga bafowethu nodadewethu. Nake emakhayeni ethu bafowethu understand abantu abadala. Nathi asisuke emzini eperfect. Bakhona ophini siphambana noBhoko. Yabo nje la uza umndenini wakho kukhona ukuthi kuhlatshiwe nje. Aphume ecaleni. Yabo makuhlatshiwe nje. Kwazi ukuthi usibanibani uzosiphoxa ke lo. Usiphini siphambana noBhoko wefamily. Siyaziwa. Yabo into enormal leyo. Then imagine ke sibaningi kangaka bengaba akuzuba normal masigaba ngaka ungasabi noyedwa usiphini siphambana noBhoko oyi1 nje madoda funa bekhona phela one khombisa ba siphila kwilizwe elinabantu aba right lelo siphini phambana nani noBhoko. Siyabonga.